Lah bosok. Dadi nek kecampur lho ya. Piye iki? Bosok. Bosok. Oke, selamat datang di channel Papa Bek, channel yang paling tidak berguna di dunia ini. Seperti biasa, dengan tidak kebergunaan kami, kita akan membuat apa Mas Rizal? Tutorial nggih sunduk sik, Mas. Tutorial nggih sunduk sembuh ngarep nggo nyunduk ya apa ki engko. Oke, kita pertama-tama akan membuat sunduknya terlebih dahulu, pemirsa. Gimana Mas membuat sunduknya, Mas? Jadi sunduk itu utuh ngene, Mas. Jadi anu. Jane enak utuh ngene, Mas. Tapi ya diketok sik. Nanti ketoknya, Mas. Arit. Ada gaji. Apa? Wes. Kopi nih, ndi? Kopinya kan iki. Oh iya, ada. Gak perlu gaji, Mas, ini template tok tugel ini. Ke tangan sampean. Ah. Tuh. Kok halus Mas tugelan, Mas? Sulapan Mas, jadi nggih dunggul ngene. Tugelan iso halus, guys. Dunggul. Ngawuri. Kayal tuh. Tapi sane pisan tok, Mas. Langsung liyane gaji. Iki ceritane iki nggih telur gulung. Pimbuh cetha ora iki telur gulung. Buayane ra marah. Biji meledak guys ini. Arep biji meledak ya, Mas. Oke iki tak segarne pemirsa. Iya toh. Dengan kekuatan kita harus membelekrek ini, Mas. Oke, Mas. Iya. Ini piro? Sitoknya apa gentenan? Sitok. Sitok, engko disai ngene. Ngono. Oke, selesai kita pecel cilik-cilik, kita waktunya merapikan bambu yang jeripit-jeripit wi dirapikan. Pakai pangot karena kalau pakai arit itu kegedean, gelis kemang nih tangan, guys. Karena ini channel gak penting pemirsa. Jadi yang ada di video ini ya gak penting-penting pokoknya. Ojo lincip-lincip nyapa wong ora disunduk ya. Oke, guys, kita lagi mencari apa Mas ini? Para pembangun rumah ya Mas, gue foto barang ya. Kayak luluh ra Mas? Kayak luluh ora? Udah dhuwur kayune ben iso akeh. Beton sapa Mas? Beton holong. Ngetes Mas. Jeru, Bro. Kurang. Wis wani ya? Wani wis sak ngono. Ben dhuwur Mas. Wes. Minggat telu. Piye iki? Bosok. Mau kemlekeran ya, Mbak? Bosok. Bosok. Ya, untung ya. Oke pemirsa, ini jadi telur dulunya diusahakan pakai telur busuk Mas ya. Ben enak rasanya, guys. Busuk Mbak Jil. Bosok ya tak buang montrat. Gadanya mengke omong anu lho, Mas. Dok pecah apa? Tutorial dok pecah. Biji meledak. Iya, biji meledak, saya meledak tenan. Anak ini, Mas. Oke lah, anaknya elek. Secukupnya, guys. Ini micin, Mbak. Wis. Eh? Wis. Wes kakek nih. Saya salah tahu. Makanya diaduk dikocok. Nah, next bikin gorengan. Gak iso next-nextan iki pokoknya. Gosoknya gak dicampur nih. Gak gua. Oke. Kocok tenan biasanya ono kocok. Ini kulinannya sing wedok ya. Bisa dijelaskan Mas ini campurannya apa saja, Mas? Pakai roigo, rasa apa, Wi? Rasa babi? Ayam. Ambek jangan lupa, Mas. Micin. Iya, biar apa, Mas? Goblok. Biar goblok. Sama air. Air secukupnya. Usahakan airnya air sumur, guys ya, karena lebih alami dan sehat dan juga hanyep. Jangan air galon, itu kurang menyehatkan. Harus pakai air sumur Mas ya, air sumur yang nimbo dewi guys, karena itu langka. Jangan lupa campurkan formalin Mas ya. Iya, campurkan formalin Mas ya. Biar apa Mas? Awet. Awet. Oke. Kurang gelembung ya. Wes, ayo kita tetek geni. Oke guys, kita lagi cutek geni. Pakai plastik nggak apa-apa Mas. Soalnya kan pakai wajan Mas, nggak dibakar Mas. Gak sok kabeh. Anu Mas. Gak sok kabeh. Jo. Ora iso mangan, sok kabeh. Soalnya bedokan tenan. Mas. Cepat kobong gampang Mas. Iya. Mas. Masuk wes. Jambak sih Mas. Heeh. Brul. Ibu langsung kemeritik wes. Kemeratak ya. Siap Mas. Siap. Siap nyapa Mas. Sok abe. Kepeleting. Ora ora. Yes.
endorse ya Mas ya. Hup, kakean coy. Guring nduk e wakeh ram ngene. Ingkot jemplukne dingine. Nah, iya ngerti pra kakean. Nah, Oke, kita lagi membuat guys, telur gulung sangit. Mawut, gak minat nang LPG ta Mas jane? Ben apa? lah sakmene. Ben dadi konten ya. Lali. Subscribe, ngene iki dibilen-bileni lho. Jangan lupa kita masukkan sari tebunya biar terasa telurnya berbau tebu. Anu Mas, iki anu Mas. Penontonnya njaluk request anu, sok kabeh template ndas Mas. Wajane. Wajane template ndasi ya. Kayak iki gak wani iki. Nyawa. Ilmune silang Mas. Iki tenanan iki. Timbang tenan iki. Gak wani. Oke, gak wani guys, nek wonge guys. Mbah nyapa iki. Cakrane ilang. Ayo wis kemeratak kita wis panas Mas. Ketoke. Ayo nang dicemplung nih. Tas. Oke, kita akan memasukkan telurnya pemirsa. Tatasnya ojo ngono, saiki tok. Nah. Wes. Minyakmu kakean, kudune ditemplekne kene, langsung digulung. Ora, wila papeda lho. Papeda rasa umbel ya. Gak enak, Cok, rasane. Entang Cok suwi-suwi. Coba iki. Botolnya selak mateng ya. Toh. Yup. Iya kita gulung. Kan iki ora telur gulung Mas iki. Lha apa? Telur pecah. Ora kena digulung. Jadi kurang banyu wi. Ya wis nggo lawuh ae wi. Dua piring gerak, piring. Iya. Jaluk ora. Aku yang begini. Oke, telur gulung pertama gagal kayak. Karena ini gak gawe berhasil taran guys. Karena ini judulnya ndok meledak. Gosong wi, gosong wisan guys. Iya. Gosong. Sunduk enak di entas. Oke, percobaan kedua setelah gagal. Dan ini sudah ditambahi banyu. Gue bener mborai guys. Ya kita save. Panas. Iya, bingung dhewe iki ya. Panas. Jangan ngono gorae iki. Lengone iki saithik. Nek gak dadar gulung lengone saithik tak trit to kok je. Gak dadi. Yo ora iso kalau ngene kakean dadi kripekno. Ora apa-apa, Mas. Enggak. Kita ra judulnya ngono iki. Gaulis mateng. Coba. Iya. Dadine kripek. Dadine payah ya. Dadi kripek. Dadine saithik wae. Dadine lho duren. Gua ya maran. Mereka akan gaya loh. Ya aduh. Gawe ra cek modelan opo Oke, kita langsung saja coba pada ahlinya pemirsa. Nah, kita pakai kayu anu. kayu anu. Bongkotan ring. Bongkotan pelem ini. Nah. Oh, tak kira nggo gulunge kuwi. Mari ngecudek geni. Jajal gulungan, Mbak. Piye? Lho piye digua ya oleh. Kene. Jajal guys. Nah. Yo ngono lho. Yo ngono. Tulis matang ya ning ngono. Gak bisa dikontrol genine soalnya, guys. Akean iki, Mbak. Mas. Ciline gini, Mas. Ciline. Piye, Mbak? Diulir nang pokoke. Ya ora kok ngisor ya. Yo ora iso yo ngene iki. Nek le juari. Kesef kok esan. Dan juga sego no. Kayak iki gak tadi iki. Tempian. Iya. Sakan banyu. Banyu sumur ini lho marai. Wes gak tadi. Biro tuh hireng. Katen banget iki. Eksperimenmu ya, Mas? Piye iki? Gagal. Delok nang YouTube kok enak ya? Lo nang pawon, Mas. Kena YouTube nih. Rada halus ya mending kayak anu, kayu pelem. Iki judulnya ora telur gulung. Biji meledak judulnya. Ya ini lagi endok pecah kita, guys. Angel ki nggene iso mawut ini ki. Biasanya utuh wis biasa. Mawut
Nyonya. Nyeroknya kangelan. Pisan tok dadine sentene. Saring Mas gayaan pasir. Mangan ya. Rasanya padha ndok gunung biasane, guys. Kasihan sithik. Wis gomek sambel enak itu. Mas njupuk sego, Mas. Iya Mas, sawen. Mas kone sego wis men. Dindang tak ndok iku. Ngisi-ngisini soalnya. Tak tutup pisan video nih. Iya. Oke pemirsa, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa share ke seluruh dunia tentang ndok biji meledak ini pemirsa. Oke? Tak makan saya ya. Nantikan video selanjutnya.